Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Di pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Vanessa. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kunak no tong palbiag. Asaan apagan ano dagiti na kay kamangak ti anak ko. Ngem pagyamanak, tanaykan ti anak ko iti nasirib apa nagpampanunot. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vanessa, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itatanalpasan ti kasaryo ka ni Elmer nga anak ko. Sapay la kuma, tamay kandak adagos iti apo ko. Apay mat nga excited kayo unay amaadaan iti apo ko, mama. Saan kayo mat siguro ang maililiwan iti apo ko? Tadamot din apo ko yung iti kabsat ni Elmer. Napimpintas ka ngamin, gam di Susan ang manugang ko. Katpatsyak, napintas to ti agbalin nga apo ko kada kayo ka ni Elmer. Kat, napintas mat ni Chloe nga apo ko yung mama. Nakapudpo daw nga ubing. Wan, ngam sigurado napimpintas to pa'y ti agbalin nga apo ko ka. Iso nga excited Ado ti mangidaydayaw iti kinapintas ni Chloe. Katpatsyak, adun to ti mangidayaw iti kinapintas. Wano kinagwapo ti agbalin to nga apo ko ka. Anya? Naimbag mata si Mangput kan Elmer. Oh, apay? Mailiw ka na dagos kanya? Sika talaga. Puro kakalukwan. May itay ni mama. Oh, anya timbaga na? Mailiw ka nun ang maadaan iti apo ko kadata. Anya? Kakaskasar talaang? Dahil tanti ibagbaga na. Wen nga ron. Kat amom ka di? Namnamaan unay ni mama ang napintas to kano ti agbalin nga apo ko na kadata. Ay kat sigurado dahi ta, Ngamin, nakapimpintas ka nga asawag. Kasano nga rod ngay, no saan to ang napintas ti ipas ngay ko? Ha? Apay kumamot asan? Anya ti amok ngay? Kat uray saan ang napintas basta nasing patulakit di. Ken amo na ti agtungpal kadata naganak na. Saan nga ta maupay ni mama? Saan mat siguro taapo ko na matlat ti ipas ngay mo. Uray saan na napintas? Nga ta? Ay na, saan man atila pampanunutam, bakat? Agar aramid ka lang iti problemam, iti kasta pampanunutam. No kasta, masikog kan anak ko. Una nang. Manuabulan anak din na kayo kan ni Elmer nga masikog kan. Wen nga rod nanang. Gapo siguro ta excited ti ina ni Elmer ang maadaan kamin iti anak. Ay, oray siyak anak ko. Excited akmat kit di amaadaan iti apo ko. Saan kayo mat siguro akas iti ina ni Elmer? Amang namnama iti napintas ken nagwapo nga apo ko. Ay, sa anak akasta. Basta't importante, nasalon ati pas ngay mo, umanayan kanyak dayta. Nasaya at mat nga rod ano kasta nanang. Madanagan ak ngamin. Kasano no napimpintas ni Chloe nga apo ko na ngam ti ipas nga ko. Anya ngamin ti ibagbaga ni abalayan. Mangnamnama nga rod kano ang napimpintas ti agbalin nga apo ko na kanya. Ay, madimot ati kasta nga ibagbaga na. Maragsakan akman iti dayta nga ipadabak mo iha. Katnam na maak, amay santo a prinsesa ti ipas ngay mo. Mama, saan tayo kumaamang namnama? Tinapatag, kat nasalun ato ti ipas ngay ko. Ay saan iha? Namnamaag ang nakapimpintas to ti ipas ngay mo. Kasano ngay mama no saan to anapintas? Saan na mabalin iha? Lahi tayo ti napipintas. Isarumbang laang anapintas mo ti ipas ngay mo. Anya ti kayat mo akanan bagat, tayo so ti katangak. Diyay kumapagpapintas iti anak. Adda ayamat kasta amakan. Kasano? Kat iso ti sang kaibaga ti inam. Saan mo ka di nga ikaskaso ni mama? Tinapatag kanya,
kat nasing patto ti ipas ngay mo. Baybayam ni mama. Saan mo pa ka-stressan? Kasauktuman ti abirat ko. Damagak no anya ti kinan na. Tanapintas ti impas ngay na. Adula amin ang mapampanunot mo, bagat. Oh, nakapasyar ka mat, Vanessa. Madlaw matgaya man ti tiyan mo. Taupat mat abulan nan manang Susan. May mayat nga agpayso no magna ka, tapno maka-exercise ka. Nga rod, madukutanak mat nga dalat na ni Jay Balay. Siguro nakapimpintas to ti agbalin nga anak mo. Ay, kas kalakadimat kin ni mama, amang namnama anapintas ti ipas ngay ko. Ha? No kasta, ibagbaga namat kan ka ti kasta? Katwan mat, iso nga rod amadandanagan na. Taamangan no saan to anapintas ti ipas ngay ko. Amom, kasta akmat idi. Ang pagyamyamanak tanapintas ni Chloe. Kat saan anadismaya ni mama. Kasano nga tano saan akas kin ni Chloe anapintas ti ipas ngay ko. Kat anya pa'y ngay. Ayatan nyo lataa, taanak yukat nga rod. Di madismaya ni mama. Bay ama madismaya. Tinapatag, adda kayo amang ipatagtukan kwa na. Day tama, ti pinanunot ko idi. Apay kasto'y ti impas ngay mo, Vanessa. Nakapimpintas ka, nakapudpudaw ka. Apay kasto'y ti anak mo. Nakalitlitam. Ay, una yun aya. Agawid akpay. Sa nabali, tadamot ni Elmer akaduam dito ospital. Kanadamot ni Abalayan. Makapadismaya ti kastoy. Sige, panawan kayo, pay. Apay kas di ni mama, nanang. Ay, saan mo nga italtalok na di abakot? Kunam lano na pintas mo. Ha? Ibaga na analitam ti apokok. Kat oray so kat nalitam mat. Imbag ti apokok Taada pa'y namnaman ang agbaliw ti kulay na. Idento ta ni Abalayan ay awan namnaman ang agbaliw ti kudil na nangisip tulat ta. Kitaang, manipod inyawid ta ni Dalia dito'y balay. Saan pa nga may sinarungkaran ni mama? Baybay amon ni mama. Anya ko ma, no saan nga umay pumasyar? Saan matadata ti maawanan? Ngam kasla di na kay kayat timpas ngay ko. Uray taadata mat amangay ayat kan kwa na. Idinto ta ni Chloe, napalalo apa na ngay aywan na kan kwa na. Saan mo napagsilosan ni Chloe? Hustong day ta pa nagpasugnod mo, bagat? Alaman laangan. Anya ngay nga rod, kat saan anapo daw, kan saan anapintas ti anak ko. Anya saan anapintas? Nakapimpintas tupay ti anak ta. Data ko maanaganak na, tikang runaan amang ibaga anapintas ti anak ta. Kasanumat ngamin, kat saan anapintas iti imatang ti inam. Iti imatang laang ni mama. Ngam iti imatang ta, kan iti imatang ni nanang, napintas ti anak ta. Napintas mo ti anak yo. Iso na lang, ta saan na napudaw. Imbag kamay, ta saan mo alaisan ti anak mi manang. Apay kumamat alaisat ngay. Saanak matakas ka ni mama. Saan mo't kay iso tayo napintas? Ngam kayat na tinapintas nga apo ko. Nagsakit gayam no malais ti anak mo. Nang runa no itipay mismo alola na. Ay na, saan mo lata na pampansinan ti bagbagan ni mama? Saan amaalay ti pinentasan day ta? Tinapatag, dumakkel anasing pati maysa nga ubing. Husto ka man ng Susan. Kat padakkelag ti anak ko, anapnuan iti nasaya at asursuro. Ken napnuan iti panagayat. Day ta ti rumbang panunutam, Vanessa. Kumusta ti isasarat mo iti pagadalan, anak?
Salamat, Mama. Adot inaramid mi. Nagdrawing, nagkulor. Insurat mi tinagan mi. Kat impas mi ka ni teacher. Idikwan, insublina ti papel mi. Ta ipakita mi kano kadagiti parents mi. Kasta ka di, kitaak man nga rod ti papel mo, anak ko. Mabit lang, Mama. Tairwar ko iti bag ko. Oh, ate Mama, kitaam Wow! Very good aming tinakasurat iti papel mo. Gaputa siya kano ti kapintasan ti drawing. Kan kapintasan ti surat na, Mama. Very good ka talaga no kasta, iha. Makita? Saan laang ang napintas ti anak ta? Nalaing pa'y. Wan nga rod lang ay. Imbag lakit din ta na sariri ti anak ta. Kat maipagpanakal ko launay ti anak ta, bakit? Uray napintas ti anak ni manong ko. Hangam? Nalaing mo ti anak ko. Kayat kong tinalaing nga anak, bakit? Nga makita nga ta ni Mama dayta? Mas daaw tulaangan. Numaamuan na nga addan to honor ti apo ko nakadata. E dinto at ti apo ko na ijebangir. Saan nga gun honor? Saan mo pa'y mat asigurado no addan to honor ti anak ta? Iti day ta kinasaririt ti anak ta. Imposible asan nga first honor. Adday ta ka manen. Awan nagdumaan nyo iti inam. Mangnamnama iti saan asigurado. Uray bakit? Tanukas pangarigan awan to ti honor ti anak ta. Sa anak amadismaya. Kan saan nga agbaliw ti panagayat ko iti anak ta? Saan akas kan ni Mama? Mama, kuna ti teacher mi. Syakto ka no ti first honor. Agpaiso, anak ko. Wen, Mama. Congratulations, anak ko. Proud aklaunay kan ka. Thank you, Mama. You're welcome, anak ko. Kaya't ko nga ibaga ka ni Lola. Nga addan to honor ko, Mama. Sigurado ang maragsakan dayjay. Uray ni Papa. Sigurado ang maragsakan. Sige, anak. Mapantag pa siyar iti ayan ni Lolam. Taibagata nga do honor mo. Talaga analain ti apo ko ka. Imalakan ka, anak ko. Kasta ka din, nanang. Ay katwan mat. Nasaririt ka mat ide. Iji pagadalan yaw. Unangam sa anak a first honor, nanang. Orayin Si kalat tati immalaan ti apo ko. Anya gayam ti kayat mo arigalaw, apok. Ha? Masapul ka di ti regalo, Lola? Ay katwan ikan ka iti regalo kas gunggunam. Gapo tanalaing ka iji pagadalan yaw. Da kayo latan ti makaam mo, Lola? Awan mat ti amok nga irigalo yo kanya. Nga lang arod, apok. Siyak tulatan ti makaamaw. Siyak to ti mangisabit iti medalya ti anak ta, bakit? Alaan na kami to iti ladawan. Takayat ko nga ipos. Masapul ka di pa'y date na lakay. Siyempre mat bakit? Proud aklaan iti anak ta. Gaputay di siyak ti agad-adal. Pulos as anak anadan iti honor. Alaman laangan. Sikat ti makaam mo, lakay. Kitaam, bakit? Nagado ti nag-comment iti impos ko. Wangag paiso lakay. Ha? Oh, apay? Adamat comment ni Mama. Ha? Sa dino? Diyak pa'y nakita Ato'y basaang. Congratulations, Apo. I'm so proud of you. No, kasta. Proud matlaangan iti saan na akay kayat nga apo na. Ala, baybay amlatan ni Mama, bakit? Sigurado ang makaam-amiris matlaangan dayjay. Apay anak ko umay kayo, Mama. Iha,
Pasensya ka lang kuman kanyak, iti naisawsawang ko iti kalabas. Amo ka nagkamaliak, kat agtuyak, tapno itad ko ti regalo iti apo ko. Anya ti amuyo ang nagkamalyan niyo, Mama? Nagkamaliak iti panangipagaro, asaan kunto apakaidayawan ni Dalia. Gaputa saan ang napintas? Gaputa ti amo kat kinapintas laang ti pangibasaran, tapno ba idayaw ti may sa tao. Ngam saan gayam iha? Gaputa na laing ti apo ko yo, kasta ka di? Ay, saan mo't akasta? No di kat gaputa na kaamiris akon. Agdudumagayam ti pakaidayawan. Saan laang apintas? Wano kinalaing? Kadno saan analaing ni Dalia? Saan kayo ang makaamiris? Kasta ka di, Mama? Isungarod nga kidkidawak iti pambakawan iha. Katsapay ko ma, tamapakawan nak. Impagpagapuklatan iti asawak, ket pinakawan kun ti katugangak Mr. Lonely. Ket manipod idin, impakita nameten tinalaos a panagayat na iti anak ko. Tuy pagayam mo, Vanessa. Agyaman akpagayam Vanessa iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, nasaya at lata ti mamakawan. Gapu tawan ti itden, ti panagimula iti sakit tinakam. Gapu ta ti panagpakawan, ket pagayatan tinamarswa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Vanessa, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Ano ngayon agkasar kayo ni Lucas? Agabroad ka pa'y. Uwan ko maamanang. Sayang matje trabaho ijay. Panawam ni Lucas? Alaek to ijay. Tapnodwa kami nga agtinulong. Mayat ano day tati planom? Ngamin, no nagkasar kayon, kat panawam ni Lucas ditoy. Ay, awan lat amukon. Agbirok day jay iti sa bali. Wan nga rod manang. Iso akasapulan nagsarita kayo analaing. Tapno saan ama perdi dagiti plano yu, iti masakbayan yu. Ay na, simbangpot kagaya man. Nakita namin ti post mo iti Facebook, nga da ka iti airport. Kunak ano saan mo pa'y nakita? Nakita nga rudan. Agam, apay nga awan ni Lucas iti picture. Saan na ka sinundo? Di na pa'y amo nga agawidak ita. Ti amo na, inton sumaruno pa'y laabulan ti panagawid ko. Uy, limok magkasi ka. Ang bagay mo tikas na pang magim. Kat, nagkita kayo nga rudan ka ni Lucas? Surpresa nga rod. Wow. O sige, mayat teta plano. Anya nga tati agbalin a reaksyon na no makita na ka. Nagmayat mat gaya man day ti balay da Lucas ita. Kundi doorbell da pa'y gaya man. Asino nga tati nagpatarimaan? Ha? Hazel? Ada akon, Han. I miss you. Apay na iwalin mo ti panangarakop ko, Ken ka. Sweetie, mangan. Umay ka na. At da babae di taunag. Sweetie. Asino da itchay, Lucas? Agkita talangan ni Tiruar. Agpalawaga. Pasensya ka.
day, napanan ni Hisail. Jakman amoy ti dayta babae, tata. Di mo tan matatao diti balay. Agkarapanaw. Ay nasapay at dapay lang bayraws. No nga'y makaaran. Bayan yung tatang. Kan plan-planuan dan samotan kan ni Lucas ti kasarda. Asinaw? Ni Lucas nga'y, di boyfriend na. Tay pinanawan na boyfriend na iday. Wan, iso day jay. Punaman nun ang asawa iti sa balay. Single kano pa'y mat ko na ni Hazel. Kan, inururay na kano ang nagawid. Nangasawan ni Lucas? Awan matimbagbaga na iti adda aki jay abroad. Ay na, Hazel. Di mo sangitan na dyan lalaki. Marurudak. Agkita kami kano. Anya ti aramidan. Kaya't mo mat ang makipagkita kan kwa na? Ang mga nagsangitak lang iti sangwanan. Ay katlapdan tilwam Di mo ipakita ang nasaktan ka iti inaramid na. Kasla jak maaramid date na, friend. Kaba alam. Kasto iti aramid. No agsama kayon, kat aklunan na nga dan asawa na, tumpam adagos. Anya? Wala. Lino ko nakagayam. Iso akas ti aramidam. Tumpam adagos. Day tati gonggo na tikaskan kuha na amang luloko. Hazel. Apay, tatang. Adamanan papanam. Wan, tatang. Pudno ka day, ngagkasar kayaon ka ni Lucas. Jak mo, tatang. Ay kung nagkasar kayaon, yam amo magkada kami na atay mga sawa kang ka. Laglagi pa manakaw. Rumbang nga ayatan kan respetarin na ka ti lalaki anapilim nga ayatan. Friend, nag-research sa. Anya tin-research mo? Tapno masong batan nagiti sa ludsod mo, maipapan ka ni Lucas, no apay nga insukat na ka iti sa bali. Anya ti kayat masawan? Amom, saan apod no dya ibagbaga na anapikot laeng? Anya? Kinapudno na, baknang jay babae. Ahen tigayam, kat iso tinang patarimaan iti balay da Lucas. Kastagayam. Wala. Inggatangan na pa ni Lucas iti brand new alugan. Isunga. Ang jay babae, saan anapintas? Naglukmag. Kan adan anak na iti mo na nga asawa na. Di naman lang bagbaga kanyak. Tiyan mo na siguro akot agtalinaad a sekreto ti amin. So, nasayat mo tanamang. Hanggang, sayang mo dyan manu atawan a relasyon nyo. Hazel, sorry. Naladawak ngayon, May. Alas 6 ti tungtungan ta. Alas 8 ako na nakasapay. Asino day jay a babae, Lucas? Nilor na day jay. Jack, amo ngay palawag kan kati amin. Nagpantak dagiti paspasama. Nagiinom kami kadagiti barkadak. Kadwa amin ni Lorna. Idi maringag. Agkaida kami matan. Tikon, patyak day tanga impakam. Nabayag na nga nagtsatsan. Ado dagiti plano ta. Ngam itatanagawid ak. At damat gaya man kadandan ng ababae. Pakawanit na kesa. Sikat ay ayatag. Talnakan! Saan akong amamati iti anyaman ngay bagam kanya? Hazel. Pumanaw kan! Please, Hazel. Pumanaw kan! Yakon kaya't ang makita ta panagrupropam. Pumanaw kan! Inaklon na nga dakadandan na na babae? Napikot kan. Kasta't ibagbaga na ang patsyang. Rason na lang day jay Nagsakit day di na pasama kiti biyag ko, friend. Talaga Jakla ko man nagawawin. Ay, una yan. Nagsakripisyo ka nagawin. Unay no adda pandemya para na kan ni Lucas. Hanggang
Kastamot tan ti masangpatam. Ay, unay matan day dya alalaki. Hazel! Hazel! Maditirik nak manang. Panawan nak pailang. Day tangamin ka, takanayon ka arumwan. Ang mga no, damot ng virus mo. Sana day tamanang. Umay ko lang kung maibaga nga, day di ospital ni tatang. Positive ka nung amin. Anya? Agpa-swab test na matan. Ang mga no, positive na matan. Kung namat namin ang maditarik nam. Ang mga no, sintomas na itantivirus. Nag-break kami kini Lucas, man. Apay nga eh. Kunak man nagkasar kayo. At damat gayam ka dandan na nasa bali. Kunakon ka. Talaga asaan ang mapagtalkan day di alalaki. Hello, friend. Ay na, Hazel. Ay, naamwag. Positive kayo matgayam amin di tabalayo. Nakaamwam. Ni Zaldi. Nurse itanday di akabatch tayo. Kasta ka di. Ibagaman nga rod nga i-monitor na ni tatang ko ija ospital. Saan mi ngamin nga amon o anyan ti kasasaad na? Wen, sige. Ibagakkan ko na. Kat, kumusta kayo mat ditabalayo ay? Mayat kami mat dito friend. Awan mat ti marik na kasimptomas. Ay, nasaya at no kasta, friend. Nila ang tatang ti pakadanagak. Di ka madanagan. Taibagakkan ni Saldi. Nga isupay lang ti makaamo ka ni tatang nyo. Agyaman na, friend. Zaldi, malagip mo ni Hazel akabatch tayo iti high school? Awan Malipatak ka di mo ti pagkupkupyak iti English. Tanalaing iti English ni Hazel. Nalaing agaramit iti essay. Wan gayam. Ibagam to man kan kuha na, serious ngamin ni tatang na. Anya? Wan. Ikararagda nga gimbag. Week lang spay gayam ngamin. Kan adahay blood na. Medyo nakapsutan. Diyan ngamin edad na. Ang ngamin daw-dawat tayo. Asapay la kumata makalasat. Manang, awanan ni tatang. Uwan nga rod ading. Di tayo man lang nakita kan nakasarita iti maudi akong daway. Nakasaksalit tinas to yung pasama. Nakasaksalit. Hazel, yam-amkan ka ni Zaldi. Am-amu ko ni Saldi. Ay, kunak no nalipatan na kon. Agyaman na ken ka, Sakit di ati rumbang agyaman kan ka. Gapo iti panangasikasong kini tatang idi at di ospital. Maladingita nak. Tapi musay ni tatang yo. Anya ngay nga rod. Saan tayo matatangal tibiyag tayo? Excuse me ha. Agsarita kayo pa. Tamapanak ag-order iti kanan tayo. Sige. Nalpas mat gaya man ti quarantine yo. Juan. Kumusta ti love life mo? Awan ti love life ko. Si kakit di. Agpada ta. Awan mat lang love life ko. Talaga? Anya? Nakadandanunan net tungtungan nyo. Ni man Saldi. Tila damdamagan na. Pudno ka di nga awan kaayan ayat ni Hazel? Pudno, Saldi. And very much available ni Hazel. Cellphone mo samot di agre-ring, Hazel. Itay pa ya. Inkasong batanan Di siguro agency data manang. Apay, agsubli ka manan? Anyang ay taramidak dito'y Pilipinas. Hello?
Hello, Hazel? Sino da ito eh? Si Kagit Diman. Nalipatan na kadagos. Saldi? Kumusta? Adaak ita dito'y balay. Apay nga mawag ka? Mamiss ka ngamin. Anya? Imbitaran ka ko, ma. Rumwarta, no da oras mo. O sige. Ibagam, no sa dino ti pagkitaan na. Saan ko maanersing ti kayat ko ako ruso? Ang manyangay. Isumatin lipas ko. Nakagraduarak mat iti AB English. Ang napanak mat iti abroad. Jak mat lang na ipakat ti inadal ko. Sana bali Taga po iti panang pakpakopyam kanyak idi. Nakalpasak honors. Ayun na niya. Agsubli ka di pa iti abroad? Well, takalpasan alino ko nak ti boyfriend ko. Numabalin, ita ko man kat agsubli ako. Saan mo na panunutan ti ex mo? Nagrigat mo't nga rod ti manglipat. Kasanungay, no adamanan agaram kan ka. Numabalin, dak pa ila kayat ti makirelasyon. No siyak nga iti agaram. Anya? Seryoso akan ka, Hazel. Ikan na kumaitigundawa amang itiriknakkan ka. Friend, remuar kayo gayam ka ni Saldi. Inawis nakmat ngamin. Mabori nga kinti balay. Kasta remuar ka. Tapno na laka amalipatam dahi dya Lucas. Agar aram kan ni Saldi anya. Kasano nga, ma'am? Imbaga na kanya. Ay na, friend. Imbagak matan kan ka. Jak pa'y kayat ti agayat. Agayat kakit din. Saan kang agbabawi? No ni Saldi ti ayatam. Apay anak ko nam daytan. Ay na, amok launay ni Saldi. Ipasigurado kan ka. Ayaten na ka, kan ipatag na ka itikas taunay. Sino ka? Siyak ni Lucas. Kaya't ko kumakasarita ni Hazel. Sige, umunag ka. Taayabak ni Hazel. Dayjay matgayat ti bagbagam a Lucas. Apay manang? Dayjay salas. Agur-uray kan ka. Apay ngay may dito'y. Diyak ka mo Ala, mapan mo kasarita. Imayat. Tap na makisarita kan ka, Hazel. Sikat ipod nung ay ayatag. Kaya't kung agsinnobyanta ko, ma. Ladinitak, Lucas. Hazel. Addan ay ayatak asabay. Iso aladinitak. Saan kan amaaklon? Agar-aram pailaan kanyak ni Saldi, Mr. Lonely. Kat mariknak nga agayatak matan kan kwa na. Napakawan ko matan ni Lucas, kat nariknak alimag-an ti kaungga. Kat ita, nakasaganak manen iti sumaruno nga ayat. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Hazel. Pagayam Hazel, nasayat launay ta nasurusurom ti mamakawan. Kagiddan nga minday ta tinananay apan nakaimbag, ti sakit, apinarnuay ti pan nakapaay. Kaya't good luck para kada kayo kini Saldi. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Hazel, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.
Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Luisa. Adinan kayat apaibaga ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Simple, ngam naragsak ti pamilya abinukelmi kinilakay ko. Naparaburan kami iti dua nga anak. Driver iti van nilakay ko. Umanaya namang biyag kada kami ti sapul na. Tabalikbayan dagiti itultulod na. Iti may sang aldaw, nagchat kanyak ti kumarek manipod London. Nga agawid kano tagbakasyon. Napanunot ko, anilakay ko timang sukon kenkwana EJ Airport. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kumare, nasaya at mataagawid kan. Ay na, mano atawin mo di ta London. Wen nga rod, agkikita tayon, mare. O, kasano? Kayak mo anilakay ko timang sukon kan ka EJ Airport? Wen nga, ado ti karga, iso asumurot kan to. Apay, awan sa bali akadwam nga agawid? Siyaklaan ti agawid. Mabati dagiti anak mi ditoy. Ah, kat nilakay mo ngay? Ay nasan ang makabiyahe day jay talakayan. Oh, manutawon na? 80 nan. Ah, kasta ka di? Wen kumare, agag-agas. Isong agbati. Kat, dagiti kabagyam ngay. Ay na, kaya't ko ida sorpresaan. Ang bumad kanya ko. Ay, sika talaga, kumare. Kasta kapay laang idi high school tayo. Awan nagbaliwam. Siyempre, aywan gayam. Planong tagpasya rin to na adak dita Pilipinas. Mabalin ka di nga i-service na kami nila kay mo. Kaya't kumaminti mapanagpasya rin yung Bagyo, Pangasinan, kan Ilocos. Mabalin lata, basta sika. Amangan met no saan akayat nila kay mo. Apay kumaasaan na akayan, kat dayta ti trabaho na, ti mangitulod kadagiti pasaheros. Oo niya, bakit? Sigurado ka din nga agawid yung bagbagap ako marem at taga London? Nagsarita kami itay laang. Kat si kakano ti mangsukon kenkwana iji airport. Anya ti lang dito ako marem? Ah, mabit lang nga, ipakitak ti picture na. Oh, data man iti picture na, oh. Kita, Iso da ito eh? Kasla artista niya. Sana kasta tila nga na idi. Nangisit, kan kulot ti buok na. Ita, nakapimpintasan. Uwan nga ron, nagpudaw mo tan? Nakiasawa ngamin iti lakay at taga London. Iso, ama aramid na ti kayat na. Kita man lang agpaiso, wadda kwartam. Mare, pudno ka di na damag ko. Agbakasyon ka no ni Tina. Wan, mari bading. Nilakay ko ti mangsukon kenkwana iti airport. Ay, pudno gayam tinadamag ko no kasta. Agkikita tayon to kano. Ay kitrumbeng laeng ngamin, manu atawan as antayo nagkikita. Nakita mo di picture na iti Facebook? Nagpintasan niya. Ke? Adugayam ti kwartana. Intan sumangpet, intan tumakisarabo. Uray kwartalatan ti itid na kanyak. Si kagayam di kumari ni Mrs. ko, ma'am. Siyak ni Rowan. Asawa ni Luisa nga agbalin a driver mo. Sikat niya asawa ni Luisa? Uwan, ma'am. Tinalatan tiyawag mo kanya. Sige. Ibagkat kong dagiti bagahay mo itilugan. Ma'am Tina. O sige, tagritatsak pa'y biin. Nagmayap kong tanda iti pakananta, Ma'am Tina. Mabisina kaminan. O ala, agordar kayo ti kayat mo. Kalpasan da ito eh. Itulog ka ni iti pagawidan, ma'am.
hotel day ito'y pangpanganan ta. Ah? Iso adito iti pinili, tapno maturog tapay dito eh. Anya? Kunak man mo, agdiretso ka ng agawin. Saan ka kadian na banog, Rowan? Siya, nga banuga. Kaya't ko ti masahin ton madamdama. Di ka kati madanagan. Awagak ni misis mo. Mabutang kan samot kan ko, na. Saan mo't nakasta, ma'am? Rowan? Amom ka dito agmasahe? Ha? Awan ka no ti masahistada dito eh. Mabalin asikan tulaan. Uwan ko namon. Bayadan ka man. Hello? Ay na, Mare. Inawagan ka, tamadanagan nila kay mo. Saan nga gawin italabi? Apay ko mamadanagan. Ang mga noong tam. Saan? Apay ko mga ungtak. Amok mat asikati kadwana. Maturog kami dito'y nag-check-inan mi ang hotel. Siyempre, sa bali ti silid na. Si Kakit Dimat. Narwama kon. Amok ti trabaho nila kay ko. O, Rowan, unay kamatan, tanakalak da ito'y silid mo. Maturog ako man, Ma'am Tina. Saan ka di ako nakan ka ang masahiyan na? Ha? Ne, kunak no agang ngaw ka. Saan? O, sumarunukan iji silid ko, ha? Orahin ka. Oh, Rowan, apay adi ka matagtagarihan? Awan. Gapo ka di tinapasamak ka data idirabi? Di ka madanagan. Agdali na ed a sekreto taday jay. Aggasolina tapay, ma'am. O sige, isarden mo di ta gasoline station. O anya, intulod mo iji balayda ni Kumarek? Uwan. Inakaginan na. Asla na banbannog ka matunay Napuyat ka? Siyempre, amo matan ti biyahe mi. Mala, ingka nga ron maturog. Tairwar ko dagiti nagmurngam iti bag mo, talabaa. Ay, itala ang ama kainanaak. Tanakaawi din dagiti imay nakisarabo ang kabagyan. Apay ngamin nga agmay-may sakaan nagawid, Tina. Namnamaak akadwam dagiti anak mo, kan ti asawam. Daddy, agis eskwela dagiti apo ko yo. Kan masakit ni Bruce. Amok akayat na mati agpasyar dito'y Pilipinas. Gamapay ng imbatim. Ay, jak maaramit ti kayat ko no sumurot. Amo yung matan aseloso ni Bruce. Aga pa kami lang. Madadaang ti bakasyon ko. Tina. Daddy, please. Amo yung matasan anaragsak ti marriage life ko. Takanayon kami nga agang pakin ni Bruce. Good morning, Mare. Good morning, Mare. Umayak ita di tabalayo. Taumay ko ita di pasarabo kan. Ay, kasta ka di? Wan, kan jay tungtungan ta. Anya day jay? Pasyarak dagiti kakabagyak. Servisan tak ni Rowan. Aywan niya. Sige, bayam. Riingat nila kay ko, taibagak day takin ko na. Awan ganyam. Anya nga minan, di kayat mo ang pasarabo kan ka? Oray awanan. Umanay di ibayad mo kanila kay ko? Nayunak day jay. Kan siyempre, ikan ka iti pasarabong. Mabalin ka di matasaan. Agyaman nak no kasta. Oh, lakay. Agriing kan. Rowan. Agriing kan. Ta-servisam ka no ni Kumarik at Tina. Kaya't na ka no tagpasyar. Anya? Siyempre, sa bali manan abayad daytan. Mapan ka no iji Bagyo kan Pangasinan. Awan ka din sa bali, mabalin ang maala driver na. Sikatin baga? Anya? Nagtungtong kayo at di mo yung bagbaga kanya? Mala, bumangon ka kitbiditan ta agrubwat kan. Umayan ni Tina dito'y balay. Oh, ban, bangbanglo.
lotion. Kanda dumapay. Kukam amin dagi tamara. Nagadumatan? Day titibayad ko kinilakay mo. Ha? Sobra-sobra da ito'y, Mare. Alaan mo. Agbiyahe kayo, itan? Una ako ma. Tani, manulaan nga daw ti bakasyon ko. Sige, mabit lang tain nakayaban ni Rowan. Barang nakarubuatan. Lakay, anya ngay ter aramidam dito likod ti balay? Sige, umaya kon. Nakabayadan ni Kumarek. Ninayunan na pa yan. Dudwa kami, amapan? Ado ka no ti katwa yung agpasyar. Aginanakan tulangan, inton makadanon kayo iti papanan nyo. Kamkamakamak ni Kumari Atina. Taumay ko kumaalaan di pasarabog kan kuana. Inton agsublinton Ha? Apay, napanan na? Napan nagpasyar. Asino nga iti kadwana? Dagiti kano daduma, akakabagyan na. Kat intulod nila kay mo? Wana. Amom? Ninayunan na pa'y timbayad na. Ado talaga ti kwarta na. Ay na, apay nga imanugot ka nila kay mo ti driver. Apay kiti na saan? Sa bagay. Sa baling nga mintagtartaray dito'y panunot ko. Bayam day ta. Diyak mamati ang maiturod na kalukwa ni Kumari Katina. Kan maysa, agtalagak kan nilakay ko. Kunak man no, ado ti kabagya pa sumurot nga agpasyal. Ado ko ma, ngam kunak asandan nga umay. Apay? Kayat ko asikalaan ti kadwa. Anya? Di ka madanagan. Amin dagitoy, saan ang makadanon kini misis mo? Tina. Shhh! Agulimag ka. Saan ka kadian naragsak? Amang tagi ko ay tikas kanya. Apay nga araminam na ito eh. Ada pamilya. Gaputa sa anak ang naragsak, Rawan. Ado ti kwarta. Magatang ko ti amin akayat ko. Mapasyar ko ti amin ang lugar akayat ko papanan. Ngam sa anak ang naragsak. Gaputa saan kung ay ayatan ti lalaki, anak ki asawa. Mari bading. Diyak makontak daruan, kan Mari Tina. Ha? Ne, apay ngay. Sa bagay, naibagadang na isla ti papananda. Ay, diyak man mo. Sa bali at talaga ti agparparik na kanya. Mari bading, ikatamanday tayo ti panunot mo? Awan ka di mapampanunot mo sa bali. Ha? Amang ano po no ti atap ko. Sa di no tinang ipanag iti cellphone ko. Apay abiro ka mo. Tina, adda lang iti pandag ti pungan ko iti rabi. Rowan, kasanun nagsubli ang to ni abroad. Kailiw kan tulakin ti. Ti cellphone ko. Amok nga awagan nak ti asawak. Amom ka ti. Apalak unay ni Luisa. Gaputan na addaan iti nasingpat nga asawa akas kan ka. Kaya't ka nga agawan kan kuwan, Rawan. Di nakarakupan. Oh. Uray niya Peter araminam. Saan mo ang mapirdi ti pamilya? Hay! Unay mat dagita insid ni Tina a picture da kanila kay mo. Namok lang kumakas to iti mapasawak. Namok lang Ngam, kaslamat na barbartek unay ni Rowan dita picture na. Amang ano binartek ni Tina? Ti awanan bain. Ay, kunakun ka. Idi pailaan nga agparparik na kanyak dayta. Adamat atap ko akasta. Ngam pinaybayak laang. Gaputag talaga kadakwada. Diyak man amo, apay nga araramidan ni Tina daytoy ken ka. Ay, agbalin ka kumaan natib ka. Di mo itulog, amadadaal ti pamilyam gapo ken ni Tina.
Apay ang naaramid mo dahi ti Rowan. Apay! No! Luisa. Dagita amin, dagiti pictures yung nga impatulod ni Tina. Apay ang naaramid mo kanyak na ito'y. Nagkatkadak na sumurot iti. Apay ado mo imbaga kanyak ini. Nagpudno ka kumakanyak, Rowan. Pirmi manan ti sangit mo, Tina. Adda ka di problema? Wan, Daddy. Adda basol anaramid ko. Anya? Anya ti aramidan. Iti apag ka nito apa nagkaduami kin ni Rowan. Narignakan ko na ti ayat na saan ko narignakin ni Bruce. Anya daytang inaramid mo. Saan ka lakuman anagaw awidan? Amo ka kagurad at Daddy. Ngamda kayo ti amat. Awatin niyo kumati sitwasyon. Agawid kantina. Subliam ti pamilya. Putdemon ti anyaman a komunikasyon mo. Iti dayjay alalaki. Apay ang nagparang kapay laang titoy. Pakawanan na ko, Luisa. Nagawid ka ka dito ti Pilipinas. Tapno pirjam ti pamilyak. Agawid akon. Agsubli akon iti abroad. Kat saan akon ngagparparang kada kayo iti asawam. Ikarik dayta. Rumbang laang. Di mo dadaulan ti pamilyak. Umayak lagkid daw iti pamakawan. Kat sapay lang kumatadumtang to ti panawan. Ama pakawan na, Luisa. Tawan ng tinapalabas, manipod na pasamak dayjay, Mr. Lonely. Kat saan mata na nagparparik na ni Tina kada kami. Pasatlangan dayta tinapalabas. Nagsubli ti simple ka naragsak a pamilyami kini Rowan. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Luisa. Pagayam Luisa, sana nagbaligi ni Tina anang dadael iti pamilyayo. Ket ngarod, ituloy mo kumate agbalin anatibker. Agtinulong kayo nga agasawa, tapno uray kasanupay kapigsa ti sulisog adumteng iti biyagyo. Ket natibker kayo latta amang sarangan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Luisa, adi na kayat apaibaga ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.